Spoštovane kolegice in kolegi, prav lepo pozdravljeni na Študijskem centru za narodno spravo. Zahvaljujem se vsem, ki ste se danes odzvali našemu vabilu na predstavitev dela in pogovor s predstavniki Hrvaškega inštituta za zgodovino. Prav lepo pozdravljam v naši sredini ravnatelja inštituta, dr. Miroslava Akmadžo, potem cenjene kolege od leve proti desni iz moje strani, dr. Davor Marjan, dr. Martina Grahe-Kravnačič in dr. Vladimir Gajger. Dobrodošli. Študijski center za narodno spravo z Hrvaškim inštitutom za zgodovino dobro sodeluje sedaj že vrsto let. Vsako leto ali vsako drugo leto se srečamo v nekakšni takšni obliki znanstvenega kolokvija, predstavimo svoje izsledke raziskav in pa predstavimo publikacije, ki so išle v zadnjem času. Tudi danes bo v tem duhu potekal ta naš dogodek, se pravi, prvo nam bodo predstavili knjige, ki so išle v zadnjem letu ali v zadnjih 2 letih, potem pa bodo kolegi predstavljali najbolj sveža spoznanja iz njihovih raziskovalnih tem, namreč njihov projekt Rat, žrtve nasilja i granice slobode v hrvatskoj povijesti 20. stoljeća se zaključuje v letošnjem letu in nam bodo kolegi spregovorili o najnovejših raziskovalnih odkritjih. Brez nadaljnjega zavlačevanja bi prosil ravnatelja dr. Akmadžo, da pozdravi v imenu Hrvaškega inštituta za zgodovino. Prosim. Hvala lijepa. Dragi prijatelji, dragi kolege znanstvenici, drago mi je da smo opet skupa, nekad u Zagrebu, nekad u Ljubljani, i da ta suradnja traje i da vjerujem da će i trajati još dugo. Vi znate da je naš institut, ne treba vam puno objašnjavati, središnji institut za izučavanje hrvatske povijesti. Brojni smo, možemo reći da smo i snažni, imamo oko 60 znanstvenika koji se bave raznim razdobljima hrvatske povijesti, najviše ipak suvremeno, ali pokrili smo sva područja, izdajemo 3 časopisa, od toga i jedan na engleskom jeziku, tako da naša produkcija je prilično velika, vidjet ćete i ovdje danas, samo od ljudi na ovom projektu, a svi smo, evo, ja sam igrao slučaj ovdje kao ravnatelj i kao suradnik na ovom projektu, vidite da puno radimo. Ovdje je posebno zanimljivo što zapravo i mi i vi radimo slične teme, naravno iz novije povijesti, i možemo naći puno zajedničkoga, zato je ta suradnja neophodna, bitna, važna. Ona traje i ona je dobra, što po privatnoj osnovi, a što po razini ustanove. Međutim, koliko god ćemo danas reći da je ta suradnja dobra, ja sam još uvijek nezadovoljan. Ja mislim da ta suradnja mora biti još puno bolja, mora biti puno jača i mi imamo u Hrvatskoj, ja bih rekao, i možda nekakav kompleks da sva naša povijest koda je vezana za Srbiju. Kao da sa Slovenijom nikad nismo živjeli zajedno, ali čini mi se da je to drugi problem. Problem je što sa Slovenijom nismo ratovali. I onda, ako niste ratovali, nemate povijest. Vidite i da je naslov našeg projekta Rat, žrtve, zločini. Kao da nikada u našoj povijesti nije bilo ništa lijepo. A ja bih volio da mi pričamo i o lijepim stvarima i da pišemo i o lijepim stvarima od vremena Austro-Ugarske nadalje, pa i Jugoslavije kakva je bila, da je bila, bilo je tu i lijepih zajedničkih djelovanja i nastupa i malo prije smo razgovarali što bi trebali, kako bi trebali raditi za dalje, što bi trebali obraditi. Nije sve rat, nije sve tragedija. Moramo se baviti i drugim temama. Normalno, evo, nažalost, povijest je vezana najčešće za ratova, imam osjećaj da su ratovi samo zbog povjesničara, da bi mi imali što raditi, ali mislim da je to krivo. Nažalost, to je naša sudbina, da smo imali preveć toga, naročito u zadnjih 100-tinjak godina, i prisiljeni smo se time baviti, nažalost. Zato kažem, ajmo otvoriti i druge teme, ajmo ići malo šire, malo dublje,
i malo se prisjetiti nekih lijepih stvari iz naše, što zajedničke, što posebne povijesti kroz naša prethodna razdoblja. U tom smislu, evo, ja bih želio pozdraviti sve vas i poželiti da ta naša suradnja bude što čvršća, što dublja, što češća i nismo daleko, tu smo blizu, sat vremena i stvarno nema nikakva razlika. I razumijemo se bez obzira, ja čak dobro razumijem slovenski, nisam ga nikad učio, a i mnogi kolege surađuju već sa vašim kolegama i čitamo vašu literaturu i vi našu, tako da ne bi tu trebalo biti nikakvih problema. Zato vas evo sve skupa pozivam i vas koji ovdje radite u vašem studijskom centru, ali i sve kolege iz Slovenije i sve prijatelje da nastavimo tu suradnju, da zajednički radimo i da približimo našu povijest našim budućim generacijama. Mi manje više znamo, ali mi moramo raditi zbog naših budućih generacija, naših mladih, da shvate gdje smo živjeli, kako smo živjeli i što je dovelo do ovoga danas. Jer sve ovo što je danas, nešto je tome prethodilo. Ako to ne razumijemo, nećemo znati ni što nas čeka u budućnosti. U tom smislu vas sve pozdravljam i želim dobar rad. Hvala. Evo, ja bih sada u ime projekta, odnosno kao voditelj projekta Rad žrtve nasilja i granice slobode u hrvatskoj povijesti 20. stoljeća, koji se provodi u sklopu Odjela za suvremenu povijest Hrvatskog instituta za povijest, samo dao neke osnovne teme, odnosno pitanja kojima se mi proteklih godina, evo i sada, bavimo, odnosno pokušavamo riješiti. A to su, podijelili smo ta pitanja na dva razdoblja, to je naravno ovo razdoblje Drugog svjetskog rata, odnosno nezavisne države Hrvatske. I evo ovdje možete vidjeti, riječ je dakle o pitanjima koja rade kolege i koje nisu ovdje s nama, a prvo da navedem, osim mene kao voditelja, tu na projektu je i dr. Miroslav Akmađa, dr. Nikica Barić, doktorica Martina Grahe-Kravančić, doktorica Marica Karakaš-Obradov, dr. Davor Marijan, svi sa Hrvatskog instituta za povijest i uz nas još dr. Mario Kevo sa Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Dakle, teme kojima se mi bavimo je odgovoriti kakav je bio opseg državnog nasilja nezavisne države Hrvatske i što je utjecalo na promjene u njegovom intenzitetu, zašto su njemačka i talijanska vojska u NDH u određenim slučajevima ograničavale i pokušale ograničiti nasilje koje su provodile vlasti, odnosno režim NDH, zašto su vlasti NDH bile nezadovoljne određenim oblicima nasilja njemačke i talijanske vojske, koja je bila struktura i broj civila koji su u NDH stradali od gladi i zaraznih bolesti, dakle pitanje kolateralnih žrtava u ratu, dakle koje su pojave gladi i zaraznih bolesti, kako su na njih reagirale vlasti NDH, a kako narodno-oslobodilački pokret, kojim strukturama civilnog stanovništva u NDH je Međunarodni odbor Crvenog križa pružao najznačajniju pomoć, koji je bio opseg i uspješnost djelovanja Hrvatskog crvenog križa u vrijeme rata i Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, kojim strukturama civilnog stanovništva u NDH su Hrvatski crveni križ i Caritas Zagrebačke nadbiskupije pružali najznačajniju pomoć i kako točnije i pouzdanije utvrditi broj i strukturu žrtava Drugog svjetskog rata i poraća u Hrvatskoj i Jugoslaviji. Drugi sklop, kao što sam rekao, su istraživačka pitanja socijalističkog razdoblja, a to su koja je uloga narodnih sudova u razdoblju nakon 1945. u sklopu novog komunističkog režima, kolika je razina nezavisnosti narodnih sudova, u kojoj mjeri oni djeluju pod utjecajem politike, koja je struktura osoba koje su kao politički nepodobni izvedeni pred te narodne sudove, kakva je struktura sigurnosno-represivnog sustava u Hrvatskoj za vrijeme komunističke vladavine, zatim koji su čimbenici utjecali na promjene u strukturi i djelovanju spomenutog sustava, u kojoj mjeri se poštuje formalno zajamčena prava građana
koje sustav percipira kao svoje političke protivnike, u kojoj mjeri međunacionalni odnosi u Hrvatskoj, odnosno Jugoslaviji, utječu na represivnost komunističkog sustava u Hrvatskoj i u kojim razdobljima i u kojim oblicima komunistički sustav primjenjuje represivne mjere, odnosno mjere nadzora nad vjerskim zajednicama. Zatim, u kojoj mjeri komunistički sustav u stvarnosti poštuje svoje formalne zakonske odredbe o slobodi vjeroispovijesti i vjere. Mi smo si kao neke ciljeve projekta ovoga našega zadali prikazati kako su totalitarno-autoritarni režim u Hrvatskoj, odnosno režim NDH i režim zatim Demokratske federativne Jugoslavije, odnosno Federativne narodne Republike Jugoslavije i kako je već mijenjao ime do socijalističke, primjenjivali različite oblike sile kako bi ostvarili svoje ideološko-političke ciljeve. Podjednako važan cilj projekta je pobliže utvrditi kako su se na navedeno nasilje, kako bi se zaštitili i preživjeli, reagirali svi oni prema kojima je to nasilje bilo usmjereno. Svi oni koje zanima opširniji podaci o dosadašnjim rezultatima projekta, ne vidi se ovdje, može se naći na stranicama projekta instituta, odnosno ovog našeg institutskog projekta. Ja bih samo ovdje pokušao izdvojiti nekoliko, naravno svi mi koji smo na projektu, neki su i suradnici i vašega časopisa Dileme i u uredništvu, zajedno idu na skupove i u Sloveniji i negdje u inozemstvu, objavljuje se naravno po znanstvenim časopisima i u Hrvatskoj i drugdje. Ja sve naše znanstvene radove, sada članke u zbornicima i časopisima ne bi nabrajao, evo navodim samo u protekle 3 godine što je objavljeno od naših knjiga. Prvo bih naravno spomenuo knjigu Logor Velika Pisanica, to je selo kod Bjelovara, to je bio prolazni sabirni radni logor za pripadnike njemačke manjine, a usko je vezan i zanimljiv i za povijest Slovenije. Kada su odlučile vlasti da protjeraju slavonske, srijemske i Njemce sa sjevera Bosanske Posavine, onda su iz logora Josipovac kod Osijeka i logora Valpovo u G vagone dakle stočne vagone, nekoliko tisuća Volksdeutschera civila strpali i poslali vagonima preko Zagreba za Sloveniju. Jedna kompozicija je prešla u Austriju, saveznici su zbog odluka u Potsdamu, gdje Jugoslavija nije ušla u kvotu onih koji imaju pravo protjerati Njemce, ostale kompozicije i to nekoliko kompozicija tih Njemaca koji su trebali biti protjerani u Austriju vratila što preko Zagreba, što preko Varaždina, i prvo nisu znali što će s njima, smještao ih u logor Velika Pisanica, to je jedno veliko selo kod Bjelovara, koje je poznato i kao logor križnog puta za njemačke i hrvatske vojnike. U ljeto 1945. tamo boravi oko 5000 Volksdeutschera, kasnije su ih odatle opet uputili u logore na istok Hrvatske, odnosno u logore Valpovo i Krndiju, nakon toga i u logore u Bačkoj i Banatu. I o toj knjizi ne bi previše, ona je u nizu knjiga koje sam ja radio baveći se sudbinom slavonskih i srijemskih Njemaca, logor Valpovo, Krndija, Šipovac, Pisanica. Dakle, vama svakako može biti zbog stanja, odnosno groblja Domobrancem na Orlovom vrhu. Dakle, može se usporediti priča sa najvećim vojnim grobljem ustaša i domobrana, odnosno groblje hrvatskih vojnika na Mirogoju. Dakle, htio sam pokazati samo nekoliko fotografija. Ovdje se vidi kako je groblje izgledalo u vrijeme nezavisne države Hrvatske i treba naglasiti da su ustaše imale kamene grobove, katolici su imali, odnosno kršćani, osim katolika bilo je i evangelika, grko-katolika i pravoslavaca ustaša, dakle da ne bi bilo zabune. Oni su imali grobove sa imenima kamene, sa hrvatskim tropletom,
a pripadnici islamske vjeroispovijesti, pripadnici ustaške vojske imali su nišane također, dok su pripadnici domobranske vojske na istome tom dijelu domobranskog groblja imali grobove označene sa drvenim križevima, odnosno drvenim nišanima, nadgrobnim spomenicima. Knjiga je napravljena na temelju arhivskog gradiva. Srećom za svakog pokopanog na ustaškom i domobranskom groblju postoji kartoni, smrtni listovi, odnosno prijavi o smrti, točno znamo ime i prezime, pripadnost postrojbi, kada je stradao, gdje i kada je izvršen pokop, njegovo mjesto rođenja i zavičajnost. Evo, to su vam smrtovnice. Za svakog vojnika, kako sam spomenuo, postoji smrtovnica sa svim podacima i mi smo na temelju sačuvanih u ovoj knjizi objavili i poimenični popis pokopanih na groblju, ustaškom i domobranskom groblju na Mirogoju. Danas je od svih preko 2500, odnosno 2600 vojnika. Evo, dakle, na ustaškom groblju pokopani su i recimo zarobljeni četnici koji su umrli u bolnicama, u vojnim bolnicama. To je ovo što sam govorio o kamenim spomenicima za pripadnike. A domobrani su imali i drvene. Dakle, od tih 2000 i više od 2500 grobova, iako je po uredbi o uklanjanju grobova na području Jugoslavije, pripadnici hrvatskog domobranstva, za razliku od slovenskih domobrana, bili su izuzeti. Dakle, grobovi hrvatskih domobrana bili su u naredbi o uklanjanju grobova izuzeti da se njihovi nadgrobni spomenici uklanjaju, odnosno grobovi uništavaju, samo su trebali biti uklonjeni grobovi pripadnika ustaša, odnosno ustaške vojnice, ali to se nigdje nije poštivalo. Dakle, i zanimljivo je da je većina grobova koja je uništena na Mirogoju, a od tih 2600 danas postoji još samo 500 njih koji nisu ekshumirani, odnosno koji nisu iskopani, i mi točno znamo, danas je to zaraslo u travu, ostali su svi izvađeni i napravljeni su, prodani su za civilna grobišta, gdje su završili ostaci kao i za Orlov vrh, mi ne znamo, vjerojatno u nekoj masovnoj, odnosno Kosturnici ili negdje drugdje. Dakle, evo, to su vam ti primjeri prijave o smrti, tako da nije bilo teško rekonstruirati točno imena ljudi i koji su, dakle, bili oni kršćanske ili islamske vjeroispovijesti i točno kojoj vojsci je pripadao i od čega je izgubio život, odnosno gdje je poginuo ili gdje je umro. Dakle, evo, ovdje sam izdvojio, pokapani su i zarobljeni, odnosno poginuli ili u vojnim bolnicama umrli četnici, pripadnici partizani, saveznički vojnici. Ovo je nekoliko prikaza pokopa, dakle, posljednjih ispraćaja poginulih na Mirogoju u vrijeme Drugog svjetskog rata. Dakle, na Mirogoju su pokapani i pripadnici Mornarice nezavisne države Hrvatske. Ovako je to izgledalo, ova slika ovdje, to je izgledalo ovako do početka 90. godina. Dakle, sve je bilo kompletno uklonjeno i danas to izgleda evo ovako, jer vlasti ne odobravaju nikakva spomen obilježja, iako se točno, evo, mi na centimetar točno znamo gdje tko leži, jer sačuvani su listovi, odnosno točno znamo gdje je, koje je grobno polje i koji broj groba. I ovo je, ako se vidi, dakle, podaci točno u kojim grobnim poljima i broj pokopanih vojnika i pripadnika, dakle, osim pripadnika ustaške vojnice i domobrana, pokopani su i jedan talijanski vojnik, 8 crnogorskih četnika,
jedan američki pilot, 2 partizana, odnosno 7 partizana, jedan četnik i tu još također bez broja postoje vojnici Kraljevine Jugoslavije koji su poginuli u aprilskom ratu. Evo, to bi bilo ukratko. Ako bude kakvih pitanja, mislim da knjiga može, ona se ne bavi samo grobljem na Mirogoju, nego općenitom stanjem i na području onih koji su poginuli i vojnim grobovima na području Nezavisne države Hrvatske, tako da smo dali jedan pregled sa kolegama, su autorima Perom Šolom i Markom Krznarićem, koji obrađuje i groblja od Zemuna pa sve do Sarajeva, Dubrovnika, svega onoga gdje su pokapani poginuli pripadnici. I treba svakako naglasiti da evo, svake godine se na Dan ljudskih prava na mjestima gdje su grobovi ovi koji još nisu obnavljani postavljaju svijeće s imenima onih koji tu leže, ali evo, nadležne vlasti ne odabravaju postavljanje odnosno nadgrobnih križeva za one koji su tu pokopani. Moram naglasiti, evo, na groblju u Mirogoju uređeno je partizansko groblje, odnosno groblje pripadnika Jugoslavenske armije i koje je obilježeno i također i njemačko vojno groblje, pa je onda pitanje kako Njemci, a vjerojatno i među pripadnicima Wehrmachta i Waffen SS-a koji su pokopani, a takvih grobalja imate i u Sloveniji, a argumenti onih u Hrvatskoj koji su protiv obilježavanja groblja hrvatskih vojnika, da se radi o zločincima, da među njima ima zločinaca, onda mi isto tako imamo argumente da i među ovima drugima ima oni koji su počinili zločine. Evo, ja bih s time nekako završio što se tiče ove knjige i morao bi se vratiti, sad moram vratiti na onaj prvi PowerPoint. Dakle, sad bi se vratio nakon ove 2 knjige koje sam spomenuo, koje sam ja radio i sa kolegama na projektu, uglavnom Represija o Njemcima i vojnicima. Kako je ravnatelj ovdje, iako sam mu ja šef na projektu, moram ga hvaliti. Dakle, ipak je on objavio, otkad je projekt prenio, najviše knjiga, iako je to rekao bi minuli rad. Čovjek je već radio ranije. Radi se o 2 biografske knjige, jedna je o kardinalu Franji Kuhariću, koja može biti zanimljiva zbog odnosa 80. godina, pogotovo i za slovensku javnost, odnosno one koji se bave vojnom poviješću, a i knjiga izdanje o Stepincu na engleskom jeziku. I tu su još 3 knjige dokumenata. Prva knjiga su do sada neobjavljeni dokumenti od 45. do 59. koje se tiču Đakovačke i Srijemske biskupije u komunističkim državnim vlastima. I onda je tu niz već 5. knjige Crkva i država. To su malo podeblje knjige u kojima su također objavljivani dokumenti o djelovanju Katoličke crkve i odnosima sa vlastima. I najnovija knjiga, naslov ne vidim, to će ravnatelj točno znati. Zapisnici sjednice Komisije za odnose s vjerskim zajednicama NRSR Hrvatske. Dakle, to su sve serijali koji u sredini, ona je već 5. svezak, ove prva i zadnja su prvi i nastojimo objaviti što više dokumenata. Nekako mi povjesničari smo svjesni da naši članci i knjige nakon određenog broja godina nekako gube na vrijednosti i sve što izdrže više od 5-10 godina, a dokumenti ako su korektno objavljeni, oni se mogu vječno koristiti. I sada bi svakako pokušao završiti s ovim najvažnijim što je objavljeno kod nas. Zamolio bi doktoricu Grahe Kravančić, ovo je naslovnica njene knjige koja izlazi uskoro, dakle knjiga još nije objavljena. Kod vas već postoji knjiga o sudovima za zaštitu nacionalne časti. Ovo je knjiga o sudovima za zaštitu nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj. Pa evo, molim ukratko o njenim istraživanjima, odnosno onome što knjiga donosi. Ja vam se zahvaljujem. Drago mi je da 3. put mogu u ovoj dvorani predstavljati rad mog instituta i u ovom slučaju našeg projekta, i posebno mi je drago da mogu predstaviti ovu knjigu koja je u tisku baš u Sloveniji, s obzirom da je Slovenija
najviše istražila po pitanju rada ovih sudova, a poglavito je to kolegica Matea Čoh-Kladnik koja je napravila tu ogroman posao i koja je recenzentica moje knjige uz doktora Geigera i svaka njena opaska bila mi je od velike vrijednosti i stoga joj se od srca zahvaljujem. Ova knjiga zapravo obrađuje jedno kratko razdoblje od kraja travnja do početka rujna 1945. kada je čast Hrvata i Srba u Hrvatskoj kao, rekla bi, moralni čin, ali i simbolički kapital dospjela pod udar pravnih odredbi. Vi manje više znate da su ti sudovi sudili za političku, propagandnu, kulturnu, umjetničku, privrednu i administrativnu suradnju s okupatorom, znači sve ono što se nije moglo svrstati pod definiciju ratnog zločina. I oni su propisivali kaznu gubitka nacionalne časti, prisilni rad, djelomičnu ili potpunu konfiskaciju imovine, novčanu kaznu i izgon, gubitak javnog prava koji se odnosio na glasačko pravo, pravo slobode govora, štampe, zbora i udruživanja. U uvodnim dijelovima svoje knjige pokušala sam prikazati razvitak tih sudova kroz slične sovjetske sudove sve do današnjih dana i nakon toga nekako staviti to u kontekst, to jest usporediti sličnosti i razlike sa sudovima u Čehoslovačkoj, Belgiji, Francuskoj, Nizozemskoj, skandinavskim zemljama. Ono što se pokazalo, kao i do sada u mojim istraživanjima slično, da je ta neka pravda prvog naleta u istočnoj Europi bila potpuno drugačija nego što je bio slučaj u zapadnoj Europi. Imate puno sličnosti sa sudovima časti u Čehoslovačkoj, koji su donijeli veliki broj presuda po ovom pitanju. Jedina razlika je što su njihova suđenja bila tajna, a na području Hrvatske su većinom bila javna i to je imalo svoju funkciju, naravno. Nakon toga, zanimalo me kako zapravo određene vrijednosne sudove, kako definirati čast, kako vrijednosne sudove koje je teško definirati staviti pod zakone koji trebaju biti strogo određeni i definirani, no međutim tu je tadašnje pravosuđe bilo u jednoj velikoj prednosti jer je bilo tek u svom formiranju i došlo je do prekida svih poveznica sa predratnim i ratnim normama. I ono što je bilo najvažnije je zaštititi društveni i državno uređenje, a temelj pravosuđa su bili zaštita tekovina, interesa i načela narodno-oslobodilačke borbe. Sudovi za zaštitu nacionalne časti radili su vrlo kratko i sad kad sam se prebacila na neke druge teme i kad sam počela raditi okružne sudove, potpuno je jasno da u ta 3,5 mjeseca su svi okružni sudovi stavili sve svoje ljudstvo i svu svoju snagu na raspolaganje sudovima za zaštitu nacionalne časti. Svima je bilo jasno i javnim tužiteljima da je njihov zadatak politički prije svega i da im je dano jedno kratko razdoblje da odrade unaprijed planirani zadatak. Koliko je zapravo bila važna propaganda po pitanju svega toga, to poglavlje mi je možda najdraže kad sam radila tisak, jer za razliku od Slovenije u hrvatskim arhivima nemate puno dokumenata o ovim sudovima. To jest, jedino što pronalazite su predmeti koji su predani okružnim sudovima, a bilo kakvih dokumenata o funkcioniranju, ustrojavanju, zadacima, provedbi nema. Ja kad gledam knjige kolegice Čoh-Kladnik, baš onako zavidim šta je ona imala i s čim je ona mogla raditi, a što sam zapravo ja imala, i u tom smislu tisak i novine su od neprocjenjive vrijednosti. Vi svakodnevno vidite članke o sudovima za zaštitu nacionalne časti, najbrojniji su u Dalmaciji i u Slavoniji. I to poseban naglasak je stavljan na industrijalce, obrtnike i ljude sa značajnom imovinom. Više puta se naglasilo kako velikim slovima treba prikazati suradnju s neprijateljem na privrednom planu. U Dalmaciji je to značilo oduzimanje sve imovine i to je bilo provedeno do temelja. To se stvarno vidi i kroz tisak i taj tisak je krenuo vrlo promućurno, prikazivani su ti ljudi kao izrodi, narodni neprijatelji koje očekuje zaslužena kazna. Uistinu tu tisak popunjava velike rupe u manjku arhivskih dokumenata i životopisno nam dočarava rad sudova. Ono što mogu svakako reći da su postupak i rasprave bili kratki, a presude odmah izvršne i pravomoćne. Vrlo često je pripisivana kolektivna krivnja, što je kod nas bio slučaj sa Volksdeutcherima. Oni su vrlo često dolazili pod zajednički nazivnik i
Kod tih sudova bio je veliki značaj javnog tužitelja. On je služio za afirmaciju sudova, ali joj je davao i političku konotaciju. Svakako, on je zastupao optužnice u svim važnijim predmetima i bilo je važno da se pokaže i da bude prisutan, pogotovo kad se radilo o značajnoj imovini koja je ulazila u državni fond. Ono s čim su se sudovi borili je manjak kvalitetnog kadra, nisu bili spremni preuzeti kadar nasljeđen iz nekih bivših vremena. Predstavljao im je problem neupućenost u pravne norme. Osim toga, nejednako primjenjivanje zakona za pojedine slučajeve na cijelom području Hrvatske, i to se bilježi u brojnim dokumentima javnih tužitelja, da se postavlja pitanje kako se na iste slučajeve različito reagira i različite su presude. I ono što je bilo evidentno, pogotovo u Primorju i Dalmaciji, za ljude koji nisu bili narodnosti DFI, oni su odgovarali za iste zločine pred vojnim sudovima. Talijani su jako prigovarali jer je to značilo i strožiju kaznu. Znači, tu je bilo velikih prigovora i ono što je bio problem veliki sa Rijekom, a to je da je Rijeka bila pod vojnom upravom i nisu se mogli primjenjivati zakoni koje je donijela DFI. I u principu je to uvelike otežavalo rad ovih sudova i bilo je velikih negodovanja zapravo do kraja rada sudova za zaštitu nacionalne časti. To nije bilo ustrojeno u tim područjima onako kako je vlast htjela. Ono što je bilo sigurno i u konačnici se pokazalo kao vrlo učinkovito, a to je konfiskacija, i slažem se da je veliki broj presuda osigurao konfiskaciju velikog dijela imovine koja je ušla u državni fond. Najveći dio su sudovi za zaštitu nacionalne časti, a onda kasnije i neki drugi sudovi. I ono što je zapravo bilo još glavni fokus je obračun sa svim mogućim neistomišljenicima, a to je nekakvom intelektualnom elitom i ljudima koji su eventualno mogli misliti drugačije. Pa tako imamo sudove, mislim da to nije bio slučaj u Sloveniji, sudove pri znanstvenim institucijama. Imamo prilično cjelovite dokumente o sudovima časti na Sveučilištu u Zagrebu, koji je radio jedno kratko vrijeme i taj obračun nije donio veliki broj nekakvih rigidnih kazni, kao što je to recimo bio slučaj sa Univerzitetom u Beogradu, gdje je, čini mi se, 36 profesora isključeno iz nastave. Na Sveučilištu u Zagrebu to nije bilo tako, ali je bilo poprilično neugodno jer su kolege sudile kolegama. I tu je bilo dosta nekakvih osobnih obračuna. Naravno, dio tih presuda kasnije je poništen i ti ljudi su se vratili na svoja radna mjesta jer nije bilo bolje kadra za popuniti radna mjesta. U tom smislu očišćen je nekakav intelektualni sloj, konfiscirana imovina i ono što je bilo značajno, presude su vrlo često uključivale gubitak prava glasa. Što bi značilo za izbore za Ustavotvornu skupštinu u studenom 1945. osigurano je ono što je vlasti i komunističkoj partiji bilo posebno važno, a to je da se izgubi pravo glasa veliki broj neistomišljenika. Ja sad ne bi ulazila u neke konkretne slučajeve, ali slučajevi koji se kod nas često izdvoje, pitanje su Dragutina i Milana Šulhofa, koji su bili židovska obitelj i vlasnici tipografije. Oni jesu tiskali hrvatski narod, iako su u obrani tvrdili da su to radili samo da se spase od progona vlasti u NDH, oni su bili osuđeni na 10 godina gubitka nacionalne časti, 2 godine prisilnog rada i konfiskaciju cjelokupne imovine. Imate primjer doktora Viktora Ružića, koji je 30-ih bio ban Savske Banovine, ministar pravde u vladi Milana Stojadinovića, 41. interniran u Italiji, ali se nije priključio NOP-u. I na kraju je osuđen na 10 godina gubitka nacionalne časti, 2 godine lišenja slobode i konfiskaciju imovine. U svojim memoarima je rekao, kaže, sudili su mi listonoša, domaćica, kuhar i tako, kaže, oni su prosuđivali o mojoj odgovornosti. Naravno da je tu bila značajna imovina na tom području, obitelj Ružić je imala puno toga. Naravno, bilo je tu i slučajeva gdje su mlade djevojke za skupljanje humanitarne pomoći bile osuđene na 10 godina gubitka nacionalne časti, 2 godine prisilnog rada i konfiskaciju,
a vrlo zanimljivi slučajevi su za horizontalnu suradnju, koji nisu toliko vidljivi u većim gradovima, ali znaju biti vrlo životopisni u manjim sredinama gdje je to bilo očitije. Pa mi imamo tako primjer jedne gospođe iz Like koja je završila stvarno u logoru, bila je potpuno nepopravljiva i nakon par mjeseci u logoru nije pokazivala nikakvo kajanje, na nju preodgoj nije djelovao, bila je vrlo svadljiva i zaključili su da je stvarno samo za šparet. Tako da ima stvarno svakakvih slučajeva koji su prošli kroz te sudove i ja bi se složila sa kolegicom Kac iz Sarajeva koja je rekla da vrlo brzo izdana amnestija početkom kolovoza za one koji su osuđeni po sudovima za zaštitu nacionalne časti govori nešto i o utemeljenosti tih presuda. Što nije samo ta činjenica, nego vlast je bila svjesna da ti sudovi više nisu politički toliko korisni koliko su bili prije 3-4 mjeseca i trebalo ih je nekako staviti ad acta i preusmjeriti se na neke druge ciljeve, to nekako smiriti. Javni tužitelji tu jako protestiraju i kažu vrlo konkretno, nama je dano jedno kratko razdoblje da posao završimo, to razdoblje sad završava, treba se preusmjeriti na nešto sada drugo, a to su izbori za ustavotvornu skupštinu i u tom smislu amnestija je bila više politički čin oprosta i stavljanje fokusa na nešto drugo. Ja ne mogu vam reći koje su konkretni broj presuda u Hrvatskoj. Ono što mi imamo prema popisu Ministarstva pravosuđa navode 1093 presude. Moja istraživanja su pokazala da su te brojke znatno veće i da bi mogle biti oko 3000 presuda sudova za zaštitu nacionalne časti. A što se otprilike poklapa sa istraživanjima kolegice Čoh-Kladnik, u Srbiji se te brojke kreću od 1000 do 10.000 presuda. Tu je sad teško reći što bi bilo bliže jer taj fond je vrlo oskudan u Srbiji. Za Bosnu i Hercegovinu nemamo do sada još istraživanja, tako da ako ovo što znamo zbrojimo, znači mislim da možemo govoriti o nekakvih 10.000 presuda sudova za zaštitu nacionalne časti na području Jugoslavije. Nemojmo zaboraviti da su to bili specijalni sudovi koji su radili jedno vrlo kratko vrijeme, uz njih su tu bili još i vojni sudovi i redovni narodni okružni sudovi. 10.000 na području Jugoslavije uistinu velik broj u neposrednom poraču i time se ja nadam da sam zaokružila jednu malu cjelinu o kojoj do sada u hrvatskoj historiografiji nije bilo puno pisano. Eto, toliko od mene. Ako isto ima kakvih pitanja, vrlo rado ću odgovoriti. Hvala. I sad na posljedku i kronološki naslovnicu još nemamo, iako evo knjiga isto uskoro izlazi, doktora Davora Marijana, ona se bavi posljednjim razdobljem socijalističke Jugoslavije, odnosno Hrvatske i raspadom Jugoslavije. Hvala, dame i gospodo. Ja sam u svoju problematiku ušao grlom u jagode, nisam, sad kad podvučem crtu, znači nakon 5 godina se krenuo malo ranije gledati arhiv partije. Kad podvučem crtu, moram priznati da nisam ni blizu očekivao na ovo čim ću se sresti. Naime, ja sam se dugo bavio Domovinskim ratom. Jedna od mojih zadnjih knjiga bila je Hrvatska rađenje države 89-92. koja je više jedna politička povijest nego vojna. I ovo što sam mislio se istražiti u 80-ih zapravo je bila knjiga koja je trebala kronološki prethoditi toj knjizi, znači obratiti Hrvatsku u Jugoslaviji u 80-im godinama. Imao sam problem da, iako sam bio podoban, da tako kažem, pod navodnike za tužbu protiv Jugoslavije, protiv genocida, gdje sam radio kao povjesničar, vodio se taj nekakav tim, znači gdje sam imao pristup gradivu koje je imalo status vrlo tajno, znači ona je još pod embargom 30 do 40 godina. Partija mi nije dozvolila uvid u arhivu, tako da 10 godina nisam uopće mogao doći do dokumenata partije. Sad napokon kad sam ušao od 2018. kada je zaslugom Mosta skinuta
zabrana, odnosno kad su stvari ipak dovedene u koliko toliko pristojan odnos, jer premda je zakon o arhivskom gradivu dosta, po mom mišljenju, bio jasan, ali SDPS je zadržao to nekako diskreciono pravo da određuje ko može ući u arhiv, ko ne može ući u arhiv. Ja sam dugo čak mislio da je to svrha da se zaštiti točka razno na sjednicama predsjedništva CKSKH i naravno CKSKU. Zašto? Zato jer su tu kadrovska imenovanja. I to što je bitno, naravno, za 90. tu sam našao jedan ogroman broj osoba koje su imale značajnu ulogu, ima i dan danas u Hrvatskoj, ali to su ona imenovanja što je partija davala. Ja sam za ovu svoju temu pregledao sve sjednice, znači predsjedništva CK, SKH i Centralnog komiteta od 1978. do 1990. Znači od 8. kongresa SKH do razdoblja demokratskih izbora, odnosno kada je SKH SDP, tako se zvao, izgubio vlast. Istovremeno sam konzultirao sve sjednice predsjedništva CKSKU i CKSKU koje su dolazile u Hrvatsku. To je ovako zanimljiv bio način vidjeti šta se u stvari dobiva, pa čovjek se stvarno iznenadi što sve nađe. Ja sam imao plan ići u Beograd, međutim po ovome nije bilo uopće potrebe da idem u Beograd i nekakav moj zaključak je kad čovjek gleda arhivsko gradivo s kojim se sretne, da prvo bar 80-ima, znači to ipak vežemo za Ustav iz 1974. godine, za pregled, znači za izradu, pregled povijesti partijske, ali partijska povijest je povijest i Republike, da vam dobrim dijelom možete to riješiti u svom arhivu, odnosno u središnjim arhivima, i da za nekakvu ozbiljnu povijest Jugoslavije, kad kažem ozbiljno, doista utemeljeno, vi praktično ne možete, nema ni govora ako se ne konzultira minimalno 9 arhiva, odnosno 9 arhivskih središta, znači moraju se otići u sve republike, pogledati se Centralni komitet i Republika, 2 pokrajine, to je 6 republika, znači 2 pokrajine, vojska i na kraju postoji taj savezni arhiv koji postoji. To je posao, reći nepregledan, to je više nego nepregledan. Znači, ja sam u ovih 5 godina, imali smo i koronu nesretnu, imali smo i onaj potres koji je isto zatvorio arhiv jedno vrijeme, imao sam negdje oko 200 radnih dana u arhivu. Znači, toliko mi je bilo potrebno da konzultiram negdje po mojoj procjeni oko 1200 sjednica. Znači, sad mogu točno reći 2 fale, recimo iz predsjedništva CK, SKH, 2 fale, ne znam zašto, nemam dojam po pregledu da je to nešto bitno, možda ih nađu, s obzirom da je gradivo nesređeno, i nedostaje jedan zapisnik sa predsjedništva CK, SKU. Znači, više manje čovjek ko uđe u tu problematiku može prilično dobro steći dojam o čemu se radi. Ja sam si zapravo stavio zadatak da napravim povijest Hrvatske u 80-im kroz partiju. Znači, s čim se partija bavi? Znam reći na pitanje šta je imao, s čim se partija nije bavila. Znate s čim se partija nije bavila? Nije se bavila izradom, propisivanjem veličine slova za WC. Imam da se svime ostalom bavila. I to je još onaj jedan problem kad povjesničaru politika pokušava uskratiti prilaz, kao to je stranačko, nema stranke, to je država. Povijest partije je povijest države. Sam uspio paralelno ranije pregledati dio predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske. Onda vidite da svi oni relevantni dokumenti iz Beograda koje je slalo savezno predsjedništvo, sve je to završilo na koncu kod partije u Hrvatskoj, da se u partiji daje završna riječ i onda ide dalje. Znači, točno vidite ko je glavni gazda. Ovo je u odnosu recimo na razdoblje kolegice, ovo je jedno mirno razdoblje. Mi imamo jednu famu o krasnim 80-im godinama. To je razdoblje zapravo selektivne represije. Hrvatska je, kad se gleda represija u Hrvatskoj, što bi rekao, kakva je to država? To je država gdje se djeca hrvatske nacionalnosti za nekakve pjesmice trpaju 20 do 60 dana zatvora. Djeca, znači maloljetnici.
Kad to Srbi naprave, onda sastaje se partija. Našao sam jedan, dva slučaja. Znači imate dva potpuno različita aršina tretiranja hrvatskih i srpskih tineđerskih nepodopština. Napisao sam jedan tekst koji mi je objavljen u radovima Zavoda za hrvatsku povijest u Zadru. Zove se Ustaške demonstracije u Splitu na Banjak 84. na 85. To je bilo ništa, ali to je napravljeno skoro kod državni udar. Prikaz toga je bio, to je ono ko sam vam se digne od tih 80-ih, divnih 80-ih, kako neki voli reći. Ja pišući knjigu, znači, kako sam paralelno gledao i polako počeo raditi sirovi materijale, sam u jednom trenutku shvatio da sam daleko prešao i onda sam se na kraju usmjerio na dvije stvari. Na političku povijest, koju imam još malo, da radim malo uvod i zaključak, to je znači od 80. do 90. I druga mi je knjiga koja je isto tu negdje pri kraju, koja se zapravo odnosi, to je taj moj dio iz ovog projekta, to su granice slobode. Šta su granice slobode u 80-im? Ko ograničava slobodu? Znači, moj zaključak iz svega toga je bio sljedeći, da partija na dva načina ograničava slobodu govora. Svi smo čuli za čuveni članak 133 Kaznenog zakona, ali članak 133 Kaznenog zakona je zapravo za nepartijce. To je za onaj dio ljudi koji su izvan organiziranih socijalističkih snaga. A najveći, u stvari, problem 80-ima nisu ljudi izvan partije, nego su ljudi u partiji. A partija svoj govor je ograničavala zapravo kroz ono načelo demokratskog centralizma koje je imala u statutu. I to je bilo zanimljivo gledati, recimo od 80. do 90. Točno se može dobro pratiti kako se mijenja partija. Znači, kako ljudi koje možete mirne ruke, da kažem, mirne savjesti nazvati čvrstorukašima, kako se lagano mijenjaju. Recimo, Ivica Račan na početkom 80. on je zadužen za ideološki sektor u Hrvatskoj, njega kasnije mijenja Stipe Šuvar 4 godine. Ivica Račan, kad čitate njegove govore iz stenograma, znači na kraju 89. godine, uoči izbora 11. kongresa SKH, imate dojam pa taj čovjek skoro liberal. Koliko su se oni mijenjali sami. Čak imate na početku 89. takve nekakve skokove gdje se pitate pa je li to moguće, tako da ono kao salto mortale da ljudi naprave 80, u veljači 89. bi na HDZ išli, Tuđmana kad je progovorio, išli bi s policijom, a u studenom već kažu, pa dobro, evo, to je to. Znači, to su ovako zanimljive stvari za razmatrati koga zanima. Zanimljiva je još količina gradiva, to sam već ovdje spominjao, ali malo sam se bio spuštao radeći jedan tekst o koncepciji općenarodne obrane i društvene samozaštite u 70. Znate koje su razlike između 70. i 80. u gradivu? U Hrvatskom državnom arhivu je praksa da možete naručiti 10 predmeta. Predmetima može biti omot košuljice sa 2 lista, ali možete dobiti predmet s 3 arhivske kutije. Ovisi što tražite, je li to sjednica centralnog komiteta, je li to nekakva bilješka ili ovo. Sjednice predsjedništva CK SKH, znači njih 80-ih, recimo od 82. do 86. to je saziv između 9. i 10. kongresa, ima 197. Znači svaki tjedan se oni sastanu sigurno jedan put i tu su vam količina dokumenata se kreće u rasponu od pola arhivske kutije do arhivske kutije. Znači poziv, materijali, stenogram. 2 stenograma recimo nisam našao do sad, 3, ali nije isključeno da se nađu. 75. 6. 10 sjednica predsjedništva CK SKH vam stane u arhivsku kutiju. Sve tu. To su one godine koje, evo recimo to je jedno veliko istraživačko pitanje, šta su bile 70. Ja otprilike znam, kroz ovo naslučujem što su bile 70. Za 80. to su godine kaosa, anarhije i ja mislim da sam to dosta dobro pokrio. Meni je recimo najveći problem bio radeći ovdje, meni je bio poglavlje o ekonomskoj krizi. Prvo, mi smo se sveli, evo recimo Hrvatska koja je
dugo vremena imala katedru za ekonomsku povijest na Filozofskom fakultetu, nažalost više ga nema. Mi nemamo povjesničara koji se bavi ekonomijom. Ja ne znam kako vi stojite tu. U Srbiji, bolje, jel? Drago mi je. U Srbiji isto ne vidim da niko se bavi arhivsko gradivo o ekonomiji, o ekonomskim problemima. Ja sam recimo za ovaj svoj, kad sam poslije ga grupirao, ja imam 6 registratora građe o samo ekonomiji. Znači ekonomska kriza, sve ono, tu se može napraviti dobar pregled, dobra knjiga i to mi je recimo daleko najteže, tu sam probio 4 mjeseca sam bio duže na knjizi samo na tom, evo da kažem, ražijem poglavlju, ono, valjda me dodatno osjedilo. Ali to je ono, kad se nađete na terenu koji nije vaš, pogotovo kad čitate, prateći literaturu koja se javljala u to kad postoje sukob, znači iz ovih koji su branili dohodovnu ekonomiju i tržišnu ekonomiju, to bi pojednostavio pa rekao, to je sukob ekonomista tipa ovog našeg Ive Perišina iz Zagreba i vašeg Aleksandra Bajta, recimo, koji ja ipak smatram liberalnijim oko tih stvari, ali ljudi različito govore, a vi niste ja znam, možete se nositi politikom, možete se nositi vojskom, ali kad dođete u sferu ekonomije, onda moram priznati, to je meni minsko polje i to je, evo, to mi je ono jedino poglavlje gdje nisam siguran, ali ono, dao sam nekakvu kronologiju, izvuku osnovne sjednice, nadam se da sam dao značajke vlade Milke Planinc, Branka Mikulića, koji je imao najviše problema ovdje sa Slovenijom, 87. 8. godine posebice sa Francijom Popitom, to je taj jugoslavenski kontekst i mislim da je to knjiga koja bi možda, evo kad iziđe, ja se nadam za, možda ne znam hoće li izići do kraja godine, ali sljedeće sigurno, mislim da bi mogla biti zanimljiva i za vas ovdje. Evo, hvala. Evo, to bi s naše strane bilo sve i bilo bi nam drago, evo, ako netko od vas ima neko pitanje ili drugačije mišljenje. Ja, ker jaz ko sem moderiral, če ima kdo mogoče kakšno vprašanje, to seveda kar v slovenščini, pa potem doktor. Ja, mene zanima, doktora Vrčičeva, ali so na Hrvačkem kazni prisilnega dela, so ostale v veljavi. V Sloveniji namreč prezidij ljudske skupščine, oziroma mislim, da je prezidij ljudske skupščine, je to kazen oprostil potem. So bili oproščeni obsojenci. Posle amnestije, po amnestiji, ne, ostalo je. U Hrvatskoj je ostalo. Enako, tudi na Hrvačkem. Sad imate, kad se gledaju sudski spisi, onda se pronalazi od 90. Naravno, uglavnom to ljudi traže zbog imovine, dolazi do poništavanja presuda nakon 90. okružni sudovi nešto poništavaju, ali to se uglavnom odnosi na pokretanje konfiscirane imovine, ali prisilni rad. Ja, konfiskacija je ostala v veljavi, ker je bil interes partije, da pride do premoženja, ne? Ampak v Sloveniji, če je bil že kdo zaprt na podlagi sodbe sodišča narodne časti, so bili izpuščeni oziroma niso bili poslani na prestajanje te kazni. Jaz nekaj tudi to poučeval za področje Celja, doktor Kladnikova je pa potem za celo Slovenijo. Celokupno, da. Se pravi, da je enako bilo tudi na Hrvaškem? Da, isto. Mislim, generalno gledano, ja kad gledam sa Slovenijom isto, ono što sam vidjela za Srbiju, u Srbiji je taj osvetnički element bio puno jači. Ono što je istraženo u Srbiji, iako je malo rađeno, jer su njihovi sudovi počeli raditi još za vrijeme trajanja ratnih operacija. I onda je taj obračun bio još žešći. Oni vrlo često navode da se u Srbiji za iste stvari gubi glava, a da u Hrvatskoj je to kao blaže. Ipak se vidi razlika, kod nas je to usporednije. Slovenija, Hrvatska je slična. Smrtne kazne su više narodne... Ne, da se kao gubi glava, oni to slikovito kažu da je strožija kazna za ista djela u Srbiji nego što je to u Hrvatskoj ili Sloveniji. U Sloveniji Hrvatska je
vrlo podudarno, čak i po brojkama. Jedino što smo mi imali to pri kulturnim institucijama, čini mi se da kolegica Čoh-Hladnik je rekla da oni nisu imali, da vi niste imali to tako slično, znači na konzervatorijima, udrugama udovica, na fakultetima, bilo koje kulturne društvo hrvatskih pjesnika ili tako nešto, oni su svi imali slične sudove koji su bili zaduženi za taj zadatak. Drugo, sve je zapravo vrlo podudarno. Zakaj pa mislite, da je gradivo bilo uničeno, ta arhivska građa? Ja ga jednostavno ne pronalazim. Ne postoji gotovo u nijednom arhivu fond sudova za zaštitu nacionalne časti. Imate samo presude u okviru okružnih sudova koji su bili zaduženi po prestanku sudova za zaštitu nacionalne časti preuzet gradivo. A to su onda samo presude. Nema ništa, ima unutar javnog tužitelja koji kroz mjesečne, godišnje izvještaje, ali sami fondovi sudova za zaštitu nacionalne časti ne postoje. A da li je moguće da je građa još kod sudova, recimo? Moguće je u Varaždinu, konkretno u Varaždinu sud nije predao u arhiv. Ali to je jedino mjesto gdje sam ja slučajno uspjela doći, da u Varaždinu nije predano. Ovo ostalo, sudovi, nisam dobila informaciju da je pri sudovima, ali u arhivima, iako su oni po zakonu dužni to bili predati arhivima, to jednostavno ne postoji. Mislim, nema ni u Srbiji. U Srbiji ja mislim da ima jedna kutija materijala. Cijelokupno jedna kutija i unutra možda 20-30 dokumenta. U Sloveniji su se ohranili vsi kazenski spisi, su ohranjeni, ni pa uprava sodišča žal ohranjena. Torej, poročila o delovanju sodišča, statistična poročila, pa to se pa iz neznanih razlogov ni ohranilo, ne? Ker je zakon v Sloveniji določal, da morajo sodišča, ko končajo svoje delo 24. augusta 1945, da morajo predati vse spise okrožnim sodiščem. Sudovima, da. Arhiv in tako si to ohranilo. Tako i kod nas, ali su samo presude. Znači ništa drugo, nešto imate pri Ministarstvu pravosuđa što je u prepisci, to je to, i najviše zapravo kod javnih tužitelja koji dobivaju nekakva mjesečna izvješća, ali vrlo malo je tu brojčanih podataka, vrlo malo nekakvih statističkih podataka. Ovo što imamo, to je iscrpan statistički nekakav izvještaj na kraju, ali on nije ni blizu točan. Koji kaže 1038 ili 39 osoba da je osuđeno pri sudovima za zaštitu nacionalne časti. Ali to nije sigurno, jer je samo u Zagrebu brojka 497. Ja sam brojala, morate ići brojati upisnike, imenike pa gledat, ako ih je samo toliko u Zagrebu, nemoguće da u svih ostalih svim središtima ih je bilo još objektivno toliko. Tako da, eto, kod nas nije tako, nije u Srbiji. Za Bosnu, evo, nemam stvarno nikakve informacije, niko se ne bavi, ja nisam išla gledat, ne znam ni otprilike koji bi, ili Makedoniju, isto nema nikakvih pokazatelja. Hvala. Gospa Maja. Hvala lepa za besedo. Jaz sem Branica, sem upokojena pedagoška delavka, aktivna pri enem društvu in ne bom raziskovalnega vprašanja postavila. Tudi na začetku ste rekli, vse je brez veze, poenostavljam, če to ne bo šlo naprej in če mladi ne bodo vedeli za svojo preteklost. In moje vprašanje se glasi, koliko vi kot priznani strokovnjaki in raziskovalci hvalevredno gradivo ste pregledali, ga evidentirali, koliko imate moči, da poiščete vi poslušalce med pedagoškimi delavci. Bom rekla, preko ministrstev, preko pedagoških delavcev, ker če to ne bo šlo do šole, do mladih, je vse skupaj brez veze. Spet čez 50 let bo nekdo vaše citiral, da je bilo in to in to in to. Vem, da ni enostavno in da ne morete kar takole jih priklicati, ampak ste zelo, imate to moč, da lahko organizirate tako, kot je zdaj izgledal Slovenski center za narodno spravo. Študijski center, ne slovenski,
torej center, ki ima nekakšno poslanstvo, da prodre do mladih, ampak preko pedagoških delavcev. Enako je in Hrvaški inštitut. Morda, ne vem, to je moje razmišljanje, mogoče narobe razmišljam, ampak na nek način, da vi povabite na tako združenje, kot je danes, ali pa podobno, pedagoške delavce. Enostavno jim pišete na osnovne, srednje šole, da imate to in to. No, toliko, vse ste me razumeli. Hvala za odgovor. Ja mogu, evo kratko, mi pri institutu imamo suradnju sa aktivima srednjoškolskih i osnovnoškolskih profesora koji jednomjesečno, čini mi se, dolaze, znači kod nas u institut dolaze profesori grada Zagreba i Zagrebačke županije i onda oni imaju predavanja koja slušaju od naših kolega, ukoliko neko nije stručan iz instituta, pozovu se i drugi kolege i biraju se teme koje su zanimljive profesorima u osnovnim i srednjim školama i na taj način pokušavamo im približiti neke rezultate naših istraživanja koje onda oni primjenjuju u svojoj nastavi. Na primjer, koja predavanja se imaju? Pa imali smo svaka. Evo ja sam pričala o Bleiburgu, ja sam pričala o sudovima časti, ja sam pričala o Zemaljskoj komisiji za ratne zločine, ne znam, moji kolege, evo sad ne znam da li su... Dobro, ima i ono što ministarstvo organizira. Onda ministarstvo organizira isto aktive na koje se je išlo. Sad, to su profesori kod nas čak, ja mislim, i dužni dolaziti na te aktive i kroz to, eto, nekakva je izravna komunikacija sa profesorima i to dobro ide i pokazuje rezultata. To je ono što ja mogu reći sigurno da mi radimo i za sad se pokazalo učinkovito. I postoje osobne inicijative profesora, ja znam jer sam iz Slavonije, pa onda tema Njemaca, odnosno Volksdeutschera, je u Slavoniji ne samo onima koji imaju njemačko podrijetlo, nego svima zanimljiva. U više navrata bio sam pozivan u Đakovo, Našice, Osijek, da u gimnazijama i srednjim školama održim predavanja ne samo o stradanjima, nego i u razdoblju kolonizacije, naseljavanja Njemaca u Podunavlje i slično. Dakle, nije to samo obaveza da moraju profesori dolaziti i koji žele i koji ne žele, nego postoje inicijative i samih profesora koji zovu na određene teme predavače, ali naravno zovu oni ljude i hvala Bogu koji se bave i srednjim vijekom i ranijim razdobljima. Da, sve su te. Kaj pa u knjigah, udžbenikih ni nič. Samo ću reći da, samo da dodam ovo što ste rekli. Skoro svi, pa i ja, većina nas sa instituta i područja smo ujedno i autori udžbenika za osnovne škole, za srednje škole, znači direktno, izravno mi kroz svoje udžbenike utječemo na tu djecu i poznajemo. Druga stvar, većina nas sa instituta, a ja evo skoro cijeli život, radimo na fakultetima i obučavamo buduće profesore. Profesore osnovnih škola, profesore srednjih škola koji rade s tom djecom. I prenosi im naše radove, naše zaključke, naše metodologije i tako dalje, kako bi oni toj djeci mogli dalje. Znači, utjecaj naš je jako velik i bitan i ne može se reći da je zanemaren, pored ovoga što kolege i mi svi skupa radimo kroz te stručne aktive. Znači, udžbenici, profesure na fakultetima i razni radovi sa stručnim aktivima škola, naš utjecaj je izniman. Znači, nijedan skoro udžbenik nije, a da nije sudjelovao netko od nas na izradi takvih udžbenika u tim školama. Bilo to s instituta, bilo s nekog od fakulteta. Tako da se ne može reći da mi ne možemo utjecati na tu buduću mladež i kako možemo utjecati, puno u našim rukama. Sad druga je stvar kako će ti profesori to prenositi dalje na tu djecu, ali mogućnosti postoje. Hvala. Še kakšno vprašanje mogoče? V Sloveniji tega, če smem iz vlastnih izkušenj, povem, da tega ni, da ste to Hrvatije pred nami. Ker dejansko oblast tega enostavno ne dovoli. Tudi, če je desna vlada, imajo Zavod za šolstvo v rokah strukture, ki temu niso naklonjene in ne dovolijo. Recimo, da bi imel
predavanja ali pa da bi to prišlo v učbenike. In sem predvčerajšnjem, ko sem se peljal v Ljubljano, sem sedel poleg ene študentke, ki je končala gimnazijo pred 2 letoma, doma je pa iz Ptuja. In ko sem jo vprašal, ali vi veste, kaj je bilo v Kidričevem, tam je bilo namreč 45 leta stranišče v Ptuju, 10.000 taborišče za Volksdeutsche oziroma za Nemce iz cele Slovenije, rekla, pojma nimam. Pa sem jo vprašal, ste se kaj učili v tem? Ničesar. Nič in nič. Kod nas u ovom sad novom kurikulumu, kako, sve se više inzistira da se zapravo radi na izvorima u nastavi i evo ja mogu reći da sad naši kolege, kolegice i Suzana Leček i svi, znam da su snimali, jer sad se rade i ta online predavanja, puno toga, znači snimani su razgovori sa kolegama sa instituta o pojedinim temama gdje stručnjaci govore i onda se to uklapa u video lekcije i uključuje se u nastavu. Problem je mladih generacija da više nemaju živaca kao što smo mi čitali knjige od 500 i 1000 stranica i imali popise literature za ispite nesavladive. Sada sve ide kraće, pa pokušavamo preko video klipova, kratkih predavanja koji su potkrepljeni sa izvorima i uputama, naravno onoga. A ovo što vi kažete, naša država, odnosno naše ministarstvo čak nastavnika i profesore prisiljava da dođu kod nas na predavanja. Dakle, to je njihova obveza. Za napredovanje njihova uškola. Dakle, tu što se tiče ministarstva mi moramo hvaliti, mi imamo jedino problem sa medijima. Dakle, s medijima koji lažno izvještavaju ili opstruiraju uopće, ne dolaze na promocije, na nikakva predavanja, a većina, tu izuzimamo Hrvatsku televiziju službenu, svi ostali mediji u Hrvatskoj su u stvari nenaklonjeni Hrvatskom institutu za povijest i onome što mi radimo. No, vsekakor lahko določene paralele potegnemo tudi v Sloveniji. Mislim, da pa je tukaj glavna razlika ta, da pri nam je poplava učbenikov in v bistvu je učitelj avtonomen, da sam izbere učbenik, po katerem bo tudi izvedel potem kurikuluma. Tako da se mi zdi, da tukaj je razlika. Ker smo malo pozni, mislim, da dr. Dežman ima še eno vprašanje, pa zaključimo. Se pravi, 20. stoletje pa meje svobode. A ste vi, kako je Republika Hrvaška s zgodovino se srečala, se pravi odškodnine, rehabilitacija, denacionalizacija? Ker mi se srečujemo pač kot primerjem grobišča, vidimo paralizo na Hrvaškem, se ne da nič zmeniti. Se pravi, v bistvu proces tranzicijske pravičnosti. Slovenija vrne 40.000 je vlog za denacionalizacijo, 35.000 je že izplačanih odškodnin, verjetno več kot 5.000 razveljavljenih sodnih procesov. Bilo je par pokušaja. Nije nikad zaživio. Bilo je par pokušaja od obitelji nekih koji su osuđeni na smrt, od evangeličkog biskupa Filipa Popa do nekih dužnosnika iz NDH, ali koliko je meni poznato ništa prošlo nije. Denacionalizacija možda je tek nešto što se tiče od strane Židova, odnosno Izraela, da je pojedincima nešto vraćeno. To je još uz američki pritisak. I to minimalno, dakle, ali ostalo u Hrvatskoj to uopće nije zaživjelo. Čak i u Srbiji te stvari su puno bolje nego u Hrvatskoj. Hvala lepa kolegom iz Zagreba, hvala tudi vam, da ste se danes oglasili na Študentski center za narodno spravo. Prosim, še naprej se udeležujte naših dogodkov, spremljate nas na Twitterju, na YouTube kanalu, na naši spletni strani, spremljate tudi spletno stran Zakladnica spominov in upam, da se tudi naslednjič vidimo v takšnem številu. Hvala lepo vsem.